Santung lalu Omawi ataga. Senong kesuaban kumadatid ang sanan da tadaw da bayno. Puji Tuhan tu kapagyampay ta kakago dat mayad ay sisan sumambayang kesuaban bayno. May dati pati lambuso iti kapagyampayan iti mayampay magbisiso takod iswang sambayang. Inarahingan iswang kaladyang sorga kung sikaw dat kesuaban na bayno tu kaano pakagoy haydat. Kapagyamong maya diti keke aram susuab kalansanan dat alumis piramutan dahay osinon dat dahit boros-boroson dat kesuaban taradaban. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, agayo hot pangusikahan takod kuma kinarahingan tu insan pakagud kesuaban da bayno an toko dot kapagyampay maya daw kay sisan dat sumambayang kesuaban iti. Puji Tuhan ay puji Tuhan lagi tu ay sangimiyaw ta kapakasari mantadet kinapagisalatan dati di kesuaban na kanihab kesuaban da bayno nga kapagyangis-angis ta kapakago. Paingkura hatabar dati paingkura nangku ot nipih dati di kosadok sapung nangkud nangopasik ko paingkura ki. Bayno napatihom o lumis pakakaguhat panambarasan dat imbulayan dati iminanggit tatuluh dat man dati it ay sobohiton. Mantad ko kasasawo di 5 hari bulan. Magiagali do kayo hot awayaan nga ti iyo kayo it kamuyandat no kasuang iti alam keluarga tay ko perkawinan nga patumbayan ako pinsanan to kono po nga manu tokod ino pay karuhang dati nga ay sobohiton ay sobohiton. Jadi sayra na pod minagano to kaputusan dat manansawo di sasangulun nga ay ginhaw na po dati manu to kadad isiyon na po nga ay sobohiton. Ay mangkok iya din na rin nakura to og gumo na it mila dati borosan dat syarat-syarat dot paingka human uyati asoro ko har sang ulo na tambalot kumoiso mantad ko sang ulun gya masitari ri mo kumoiso koilo monondig isarat daw ihuman daw bo umoduo koilo mo main piano kumatalu no pangair di orikos karidi orikos umaapat tatap bagian de alawa bagi kumolimo haran na po hit syarat-syarat bo kamuyan na po nga insanan to kono po nga orohian to kod ina po karuhang dati nga ay sobohiton isay di mada nga kada kaingatan iyolo kadaw nga manuhid ihati no po nga ay sobohiton itongondo kadaw nga ay okurang kumoiso manukod ino pay karuhang po nga aparo sansara imo tigay karuhang got akaw likusay ipanumbayaan ko ay saanan no pay kongonduan dahiti nga bernasib malah nga kapurimanan dat sayran ino pay sawo dan asaw daw nga akaul gabulan malas
umarap naginda dia. Jadi pasti det syarat rajin kaya paru. Moduo ko ilong mo gonsok. Iti kusay nga orohyan dat ino po isaw daw nga aparum mo gonsok nga itong kusay nga ilo kadaw tangondo nga orohyan idad itinapakusay nga aparum mo gonsok. Ikomondat balas binti burit. Mi balas bahala soporin. Iri pagid nuno na pay dati korohyan, uwakon nga orohyan di. Orohyan kana pod aparum mamira pa i karuhang nu. Tapot kapim i karuhang nu nga orohyan iya na pa nga aparu dat muhub. I korohyan nu kadaw. Ya di mari nga ako din dad tama da mo ano di mo ataman dat mo boros haray man kuit ataman mo boros pangkura ko pa mintogod nga ay sito mo di karuhang itu dihit dadaw na din nakasawa kama to di umpain ka nagi kadaw ti kamondo kalumison di ilano mo napot kapihot sarita tulun ay kapisawo kakawin na titsong ulun pomoguring di mi guring matugya itsaw daw nga nakarapan ay di koilo nakarapan ng mi guring kapag isusungko na di tambalutam to mogot pa dia karuhang tu alawa kama tu gadi tisad minamarayo nga alawa kanud ay kay lumugon sa komiguring umon na po nga hirin na po dihom manu hardek ginawod ina po karuhang daw nga ay sa nabohiton tokom aramay itu maganda dahara ko pihot hiti dat aposik ko kaswabon nga tinggal ko pun manarasok po ay suway nandad ipaimbilang ko tu aposik ko hom man naginda ngay tarikaw rasuk tarikan ni rasuk papingumbangan non naginda ngay loho dia manarasuk ko ginda manarasuk ko nga sandiri kan mo intang kangam kamu haron ko ganda hopi nga tokom di po ngay kan tiganda di ipapalaso-laso di katua kalas sa diim 2 iri bo jadi isuanggot nunu na po paindalanan dati nga ay orohian takana ay so iti komondo bohiton miya galit tirasuk may taka pagihum may taka pumali tokoy kad ditabang ko ti sa manudukot mamaliras magihumbot panampakay sa kiro miyagal ko mamali ko sa luar ilozip nga umbalan pangay ay alanus kamu paisiribaw nun painsawatan nun isay na koy ano na pa purusan na miyagal di nga korikat hilawalay insano nagi puruso nga koy do ila tambir nga ngon ngay koyo ad mintong haro ko basan tigat iti dia bo harhi rasuk kot aku kupahiti tu asang kurot pinanombir so ngin kukup manu pia tarik kawo nga ano milo ay tangan nga hari makuy wakondot monikid pialat ilo sulaw nga umbalan nga poposulaw makukuro nga irin komondat ay tamodan na padati nga ay so na dati hot bohiton ay so bohiton dat iri dahit ko ginawaan to ko
iti siaran natid kuswabon man iho nga mano ko dad ay sabo iton di tenu pukul 5.20 kangkuhom pukul 5.10 ayah dini gitanit stand di kamera dini gitanit stand ring light ti lokarita lintuhon na tingkat 4 ay solid naka-exercise kung matitino lebih kurang 97 anak tangga karin din. Lintuhon na kagod minay lokarita hirih no di kasarokod ay nakuro madit itu pitonggoy pikanday-kanday loring light tot miuli-uli dila sinulihan nakuro nagid mangano kung nagid ti sampoy lihan kud it permonen dahit atatap permonen ketika di dong kampung-kampung ini pailihan dat atatap itu kasaraw na gidi ba iri nakakuan dat hara timpu-timpu dat kawaya to kana petikan takan nga hiri nundot osaraw nundot ay sabohiton nga iyo di na rin ato koy osaraw ngay ato koy ay mulayan nga bohiton itid paawayaan ni sumono hara timpu-timpud awayaan po datim kita nagi hingga hara bohiton mi agalad di mi karuhang bo antakan na po di mi kakawan nga misinta-sinta boyfriend girlfriend lagi nga irdit ay isiyo nakopiyo ka ginawa nga kakawin ka nun daw nga boleh jadi sambulan ay say bohiton taon kita numatin do kita naktiso hirin nandad ada patanong pa yung kuro kapya kaboboy kondisyo irin ni kamon kun haro timpu-timpu itinapobohitan nga kwenta lang sira dat awayaan dati sanggwasa kayo manusinso tagadon hapo kita hit bohiton lapakon nundo nga kita nundo ay haro nga dihot ikamondit tukang tumbanggot ring hole haro di ring hole gitu main na di barayo kayu hindi nga o bingkilaw ngay sinson no nagi nga mong kurapit na sumundiri lumapak isuang do kaposian dati nga haron nagi kadaw miya galid di awayaan dati ain talangan nun dahit bohiton dahiri jadi agumu ko dilo kamon da bohitan nilo ngon imbulayay ilo na mati kamon dadaw na diti pemagunan bo tiada yang sempurna ka piripon dohot pamalapis dati lah sera kawayan lo kamon da bohiton may dati intangay pelajaran dati do kaswabon na bay no kopiyon dot tadaw na po bay no nga hari Selasa 7 hari bulan haron nakita ko ti pelajaran dot ulum hingga guru pidikin kitanan kud heti DM tok kopiyon tok temo dilet hari bulan ng ilang pelajaran dan kaswabo na bay no ina po'y ayat dan numan anu nga isu ang wahyu pada 4 ayat 5 ikabang na po dialo nga ay sa kamayan da tudut mereka tidak bercelah man kuno po borosod ay sa namati bohiton dialo ka isay nang kuno kamayan nilo ilo na po nga anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya ikalan sanandot iyati namun tidak halo intangan na po dati dahitid Wahyu 14 ayat 1 kakita haku dot anak domba pengkakat dahilad bukit Sion miampay di siyo hatu som 4 na po ng 4,000
dahinggad inapait hiti turos dia lo nga pensurat ngaran daw ngaran detapak daw. Orang ku boros mantada itawan miagal lo di karangahan det luyud de tagayo miagal lagi tunih de tinggoron di poronob. Ina padit boros orang ku dinga miagal lo tunion di poponi ngai kecapi det momogitar di kecapi daw. Hiri na dit iyala na pangamonan diga isatan di gandawagod itaguang itakta. Itaguangan dat keempat makhluk. Iwawayon ngay aiso piasa ngulun dit kanudat minsingilah dit sindingit di. Suai kemanta di hatu apat na hopada mapatat ribu tulun ditebus mantada pemegunan ini. Ialah nahit tulun dit tidak mencemarkan dirinya miampai tongonduk. Ialah nahit tulun dit opulang miagalit tanduk dot amu po naigitanda kusai. Yolo lagi tulun da tinumanu dit anak domba do hingga nepot ngayon di sio. Yolo na ditebus ipagilitan ditulun sebagai korban sulung mentok kinarahingan nagi mentok kot Yesus Kristus. Hiri na pakabangrinom aysa nakamonda tudu tom aysa obohiton. Puji Tuhan tu atumbayan aku dat ait insanan toko na po nga orohian toko dadat iati nalo kamoyan dat hatusom apat na po da mapat riyong karibu hidi na ribu sakirod okon nga ilo no imanimanan dati ilo na dahit mandati umbalay do mamagusa mila haro po kasuwatan toko lo nga ay ako na ni dati inapoy 144,000 nga pilihan da kinarahingan. Kaduhong kad o pili ka kinarahingan da ipagilitan nila 144,000. Puji Tuhan, ikamoyan dat iyolo nit harhot kasiwatan da tumuguang awayaan dat pangkukuran ako ti kalingkupusan pamagunan. Iati na po dati ko gumuan nga muli jadi haluk toko nga kada toko kotong buginawo tu insanan na pare nga isa pengalaman dit alumis tulun sa pitulun sa kompokon dat bota kapi hoy. Okay. Jadi ay puroh nang kutu nangatan toko de aiso na dabo hiton. Nununa ko tamo dandat ay milo na pom aiso na bohiton dati. Harapira-pira hanuman imbulaya do iti. No kuratu iati na pa nga tuwaan na pa nga inapohit kaboboyuhon daw nga di camari olinoda mementingkan diri taiko sasamu salinay dat timpu da pagumbalan da hiti pamagunan. Nailan na dati dat nukadi inapahi tulun dat kasuang ka suruga nga itahison na bohiton. Miagal na bagya dati bo. Inapaday man dati nga memang dati itay sa bohiton. Manu takadad ilo na pasiaran nga ay sobohiton amu mokot sokot iti karangahan nga ologod iyo kadaw nga iyo din ta apuri mo imanimanon ko bo sakira na pod papendalan iti siaran na misusuab masayang tepat ka nga haraway kasarit kalau mo kan dahilaw pukul 4 mangunini alam harane memusik dia.
Nggak, rehat dulu lah 5 menit. Iri nih mangala. Orikot 4-5 menit, intai. Pulang 4:15 lah. Lumatan-latan. Posikan na kagu, 4:20 lah. Murut turut-turut, indai timpu nga manangkus. Jadi bohitan datisa, ano turut tila timpu. Pukul 5, iya kayunda mau boros nga, mau nikit da pukul 5, kanga iya dit. Mia gali dit, it, manu boros sa pukul 5 nga, iya di ragu-ragu kay mau boros tu, akon ko kontak ko piyahit pukul 5. Ilo nga bohiton iti. Om, poin talangan nulot siaran nga, misokot-sokot. Ilo nga, iyo kadang iya. Hari tadi manu milan po masa yang tepat ay seumokot-sokot karangahan nga atarang nununo po ibahan nga sanging sedia ngay langaw nga amay sait waig nga haro iyo dadi. Sedangkan datulun lagi nga manu to kunat miagalid di. It ay na dahit ay na bohiton mo. Atumbayaan to ko iho bagid iho secara pribadi nga aku insalawon dot ina pa itulun-tulun dot poswangon pabanaron tay ko ay kara kasagaan da sumuang suruga nga mila na po mimangget it ay sa no bohiton. Miagal ko papadagang takod ay tanom-tanom. Sakirad lusung haroh na kumbala ko dit ilusong ko tapurak. Nga agayon no kakausan ko dilusong ko tapurak. Pananam mo kunod duwa na hatu sa guwasam. Piro no hot ay sinumonong. Iri nga manguwa na maharalimo. Hopod. Karuol lang ginawa iki. Jadi inapahidi gulo po pananam mo kunod dusong tapurak atok-atok. Songguas orikot to po koy mansapo ko piyo. Orikot ti sakilo hatua. Nga haro na di talutulan na pangupuan no. Mumbal na di haro mo ipaningot. Saira na pa di upuan no nga terpaksa di dat alaid. Nukurto alaid. Ino po hidit bulan pertama kedua da mengupu. Haray boleh ditaga yohom senjam ako na mamanu. Iboli di 1 jam mamanu winagat na po di nga turo o kilo. Jadi hapod da pa ringgit sa kilo 1 jam 70 ringgit ano. Hindi Korikat na diditulan ko talu nga ina pa di samboli di nga talu jambo mamanu nakura. Paingkah na pailusong itiganggayan upuan no turugon no pa di tila. Nakura tuturugon haray na singot. Santitik po na singot isot na titikot akita no nakapiyahi titik din na singot. Terpaksa patamon. Patamon nakura. Ako ora piarid. Okito no kapiyo mato. Apa agayo okito no kapiyo maton masingot. Pasungkuan no pori. Rumah. Boleh jadi asadapan na nga rumah na hilusong. Sorohan no na mo napot ka napot jujur kumadi penjual. Mungkin dahirin pa dia nga apa rumah ngono na pabolya idi mo mamali o kani ko bay na bolya ni siyam suwabong poto dan kadang-kadang ang adu tadaw kapanaw nugi demoy di tikkeke
Jadi saya koreka tepat talu tadau agayo na rumah ino singot. Jadi monopod to konopod ay jaga bisnes begitu di mah. Manu konopod atambangan nuhit hubungan bisnes nu kumadit itambalut nu sekira miagal ko lusung kada na may tamaha. Okay? Harat isat nasingat tatakoro patamon no po. Kada na pasungko dit ikogumuhan patamon. Isok na bugiahi komodot hitid dahaid harohit imiagal lo langaw-langaw di mo. Iti garis-garis sa pakaw. Iti no iya hilo no podahaid mamaray ti dinga ikodaw kodaw barang kad. Iri no kopiyahit ay aayay manu po lontay dadi pugay nga aayay. Iri ni may pamirag. Jadi sedangkan detulun lagi nga manu tokod ay so no bohiton. Sawo dati nga mada tokadad ay so bohiton ri. Siyo. Manu tokod isiyan po nga ya mada tokod dit haro bohiton. Mada toko. Tanom-tanom manu tokod ino pa'y tanom dati nga ay so bohiton. Iyolo kadaw nga iati manu tokod karuhang ay so bohiton, karuhang nga manu iati nga ay so bohiton. Ta kanon pangakan nga kandati nga manu tokod dit ay so bohiton. Umbalan nu nga tusi nga kangam. Nya galin di. Tanom dati nga manu tokod ay so bohiton di tanom-tanom. Handphone dati nga manu tokod ituduon no patilo nga mintalang. Isison datilo nga milo. Mokot sokot. Dawlo nagidik kinorohingan. Iati pia tulun na kaubasan manu tokoy dad ay so na bohiton. Naritandi dahitid mereka tidak bercela. Yelo na po di kabihom. Isay po di asalamat. Nu po di manto ko minsusadat yelo ko pihot. Ay pokyon nuon syarat it kasuang kasuruga. Yelo na po kapit ay sa na kumana tidak bercelahom. Iho nga tarik diri. Tarik diri. Tarik diri to kunod. O insanan to katinga gumuubohiton. Iti boros dati pemusarahan toko makoy paburuan dati bohiton ngay no po dati ti intay pagid nagimi nasik diti no nga boleh jadi nakapiangar ko no dit karuhang nako mintang itit panambarasan na misusuab nga kopi gogol to ko na sumuno iri nga bohiton no ngay bagi orohian kaya tumano do ko ti dia kanu nga dia dapat tanudon kapisap no iya may pagonsok iya mo tiga tu tanduk iya mo itu sawod tunduklah kepada suami kanod bohiton ngay no itang anak may sikul ako po demosik ay miya galit ay so nohot on ko bohiton ngay no ko dati tid kaposyon ilo no po pengkuro madilo ay tarik diri to ko dila iati no pati nga naritandot nakailih tokod hiti pamagunan dit agumuot pagumbalan nakuro ali piad mila dati borosan dat panginsasamo dilo ko pamalapis ko pengkuro nga nakailih tokod hiti pamagunan dodondo dot popointalang got songkuro nangkuot sontog dati dot kanu do masih do ipomogunan di timpud orikot. Nembulayan na dati di gulu ipalajaran ni nakatalib dot
Ay iti na po tabiat dati dahiti pamagunan dondo nga iti na kaboboyhon dati da ipamagunan da wago. Kamuyan po nga kasap to kono po miyon dahiti pamagunan dat iti agumo pagumbalan nga iri no hit kemampuan it orikot dati dat paimpasid ipamagunan da wago. Sakira na pod kahano takod mamanaw tumakad do po. Ikot to kono nga apataw no di panahon. Kamo na po kasap to kono pod tumakad kasi gampot ino po di panahon nga humamad alayak to kono ay kapanaw di pasanong alanus to kono mamanaw di hirid humamad. Intangan na ko di dati dilo nga nakurah tu paingilih hiti to ko pamagunan dondo iti na po pamagunan dati nga borason nga galiralan na tumakan pagumbalan na po hiti timpunan mimpun lagi nga pagumbalan na tinalanan alan na po ti tumakan hiti pamagunan dati nga kasi gampot tandolo di pempataw o sanang olo nuso ko pamanahon dati itu nakatalib to kono dilo tumakan. Katalib to kono pati tumakan om apa taon nun da tindalanon. Kamuyan kudat ino pondit tindalanon da apa taon di nga ilo no kamuyan da tiyan da wago. Agaan no po panahon. Na di miundo dorong hirit tumakan. Sakira no pod iati na po nga kaano takot tumaguang iti tindalanon da tumakad iti pamagunan. Iati ini tulun-tulun dot pasigampot om pasingga nanda tindalanon. Sumano. Amen. Ay sa ikano sumuang gahila suruga hinggod ina pa'y kaboboyhon daw nga namurangan do karaton mementingkan diri di sasamu. Mantadi di kinarahingan na po nga test power. Haray po test power. Test power kinarahingan dati dondo. Miyampay dat ay papatumboyo kumadati. Mempercayakan kumadati di kahaharan. Hinggod inapairalan dati dat ay papaindalan ni di nga papakita harenakod iati na potim kotumbayaan toko miyampay di kahaharan di paingampus. Anaro matidili tampinay dengan dati imbulaya ini. Kekayaan yang kekal. Jadi ipanumbayaan pa dati nga agumo itit sayra na pod oray tanilo kahaharaan harta nga agumo ipatumboyo anda kinarahingan kumadati. Ina pa'y right tatangaw lundot ay gitan dati dot ay rumikot dahilod pamagunan dawago nga iti keluarga. Kekayaan yang kekal. Suai ka keluarga dati inuman anuay katumbayaan dat patahakon dadamot dati iti pamagunan iti kamuyan dat kahaharaan dati iti piat o handphone dati nga pinatumboyo ikinarahingan dot umadati. Jadi isa na paralan dati dot mamaguna iti handphone sebagai harta dot pinatumboyo kinarahingan nga mampay takan dot isuang dot kebaktian. Hingga nakon iti dusun ministry tay ko nuno pay kebaktian dasuay. Iso naralan dati di. Paingkana gidaw kahaharan dasuay. Ito nga karita nga gunaon dati may lawat. O kuno ngoyo dati foto da iti sumbangan dahilo iso iralan dati dat ay mamaguno di kahaharan dat tinha ka kinarahingan dat untuk kot ay sonongon dat ay untuk pelayanan. O haradi keperluan dat
pelayanan dahilad paingka ka. O saro ko lagi o. Harasang ulo na tambalut, ipapaw mo kumadit eh. Harasang ulo na tambalut to ay rinumamut do. Aya, minturugay. Sa nang ila page, mintolong. Sino makat di tinog eh, paingukuran na di, asa nang adi ka? Okay ka? Okay, kanta dakod okay no page. Nga YouTube memang okay lah. Page, paingka, kanta okay na. Minintolong kata kita kuditin, okay. Tilamusan dati. Harasang ulo na tambalot to rinumamut daho di minggu nakatalip. Haradadi ti ay pakiuhupan ko montok ko dusun ministry kasi. Wah, nunudadi no kako. Harap ay tinapanga isa pelayanan dat maya darahat. Artian na maya darahat ilo okay. Isa pelayanan dat tumali berahat. Tay ko pelayanan dahil rahat. Akon kahit tindal. Ako'y palambusan kapi ato kay lakaw di ba. Jadi ay lanta ko na ralan na pod may rahat nga akon ka maguna karit. Akon ka maguna karita. Pasti day na po gunaon nga inahit sakayon dahil rahat. Miagal ko paraw, bot. Jadi haron na di tibot nga ay sa tinggin. Sakira na pada adid ay milahom makiano da di sokodong mantad dusun ministry dat isay na po na ko harat engine puput. Iharat tinggin do bot. Imilab gunawon. Manta kadagyan na pagiuhupay mangalus-ngalus. Do papatilambusid di pelayanan dat santab na pad irahat nga iridan dahit gunaon da papatilambu sa pelayanan dat imaya dahil talun-alun da rahat. Jadi isay na ko haratinggin engine boat abuli ko rumamut daho ilaan datim paingkuro pagiuhupan to kon dagi. Naretan matidi daho di kadi manginsak isa na paralan dati dat ay tumaguang itit tes pau da kinarahingan nga painsuang na lakamon dat harta benda iti kaharan nga dati gunaon dati untuk da pelayanan. Jadi haran na po hitinggin da boti dim paing kagatang pagihupan dati agad na boribut yan di mo. Puji Tuhan. Saya ko haram humubong ko daho okay. Okay. Haray nang pud iati na pati nga atapot kapiyad ay miloh do katumbayaan ka amo. Sakira na pod ay harahot anak dati milo to kay katumbayaan dat mamogampi ka amo. Hinggo do kayo hit harot tanak kot man pimbabagay di molahing daw di hoy. Orwol da ginaw ko kito hoy gi. Yudit yoho piatu aku. Yoho piatu agayo masal nga yun di ka kita kuno po di molahing at di tuludan kuno po may panumbu ko. Ngaman pimbada saya tanak. Hari nang pud iri na po nga alayak dot
ay pawayaan da kinarahingan dat harta daw kaamo tiadi kapiyo katilambus ay wala na mo ay iyati na po nga nakurah tu mila na po ay sa Davao hiton dati kakuaan na po nga naritan ho di 2014 de iyati no hit no katarimo dat mataray kinarahingan mataray sop numan sapay pinataha kumatulun-tulun dit tidak bernodat itaguangan na kinarahingan iyolo na hit okon ko poluso hodila nogi okon ko kiginawd imongungundot jadi insanan to ko na pumutit nga nasapan to ko kinarahingan saira na pod iyati na po nga nasapan na kinarahingan dimeteraikan oleh Tuhan nadadi apatutot sumimbanit meterai de kinarahingan napili de kinarahingan miagal ko iti sinsing anuan kasarin da kapagalan lah iti napot sinsing nga kaubasan napot dati gunaon dati dot tanda pitunangan teko pitunangan di minitunang gila mantad minitunang nakapi kawin na dihom sinsing kawin mo dilo bag jadi sairan pod no nakapitunang nga ina po tanda idi nga kamunda motaray sap motaray bagyari gi ay iya nasapan kono dot ay tunanggi ko ina po isapi di nga pati lambusan no okon pondo dot ay kopi karuhang kasawo manuh pay na kupoy pasimi ang paisid isuanggat kiharo ko aiso sumakit ko osihat kagadit janji perkawinan di ya manu ako ya saya mau ngai to kat I will go mah paingkan iki kadaud iyati sebagai pananu di kinarahingan nga nangasapan tokot nangasapan toko sebagai det pananu de kinarahingan jadi nasapan kono padi pananu de kinarahingan nga patutet to kana dadi tumangkid ana dadi sumimpang nga irit sumimpang naginaw dati nga saraw to kono ay iho na pati nga sudah di nasanganuk to kono kinarahingan jadi harap yahit pagumbalan nga ino pa'y ginaw dati nga hirit iho na po nga kinarahingan nasangan irin day kaantob dati dot ay minsadu mantadi di ginaw da sumimpang dot mantadi kinarahingan kano pod hiti nga ino po motit chop meterai tanda da kinarahingan nga akong balot ngayon patandawo ipamurasan kamuan na padilo nga saira na pod iyati tinatandaan to kopya nga saira na pod ino po ikaw kaboboyuhon dati nga ikaw mo natulundot aragarag kaya oy ka ina pa'y motoray di nga ay tumilambus dahiri nasapan to kopya nga sa kira na pod momili to kod ino po hit ay ralan ko po siyan dati di nga momisok idisap opisok kiri iya sebagai sangulo na mositar bahkan na mositar inaurapan ikamon dati milam mombaptis nga ino po ikaw boboyhon nga kapihunong gi polisi sebagai mositar kapiyon tokot ay doktrin anagi kapiyon tok kapanunudan hiladong kitab ino po hit ay
pengurapan nu di nga opisok ia sebagai sangulu na ketua gereja pengaran naurapan sebagai ketua gereja merangkap diakon nga saira na pod ino pay kaposian dati nga kopion takidit ay penuhuan do kitab penuhuan do peraturan jemaat nagi penuhuan sebagai sangulu na ketua gereja opisok it pengurapan nga di ia ti sebagai pananu de kinarangan inong ponsu ipinapintolop nakajanji to kodong telu janji det iya ka tumanu doko saya setuju ka nga sekirad ino poy kaboboyhon dati nga sumap idison to binuman to ko akuno opiso kimoti kadaw hisop dati di no kadhilo ino po imataray nga akong balakano montakot tulun dit puso pemagunan cinta dunia irin na padinga anagi kombalop man patakaw kumadit kusay ko tondo dit berlidah palsu tayko mangungudut ay sana na pa'y tulundot kotori mo dit tanda da kinarahingan nga iyolo no hit aiso dabo hiton iyolo no hit calun sorga puji Tuhan ang sanan takot nga calun surga nakura to kumoyan kud calun surga haro peluang dati topot nagid iyati no patim ogumu nakalabukan dati ogumu bohiton no kaposian dati pananudan dati nga isay na koylod kasuwabon no bagi bayno nga naratu to kanod isu ang pagumbalan ogumu tumod bohiton takot ti miagal na di mangga dat aluning-luning ikulit lapakon no nga ay so na akan giukon nga dadamo tahar kasiwatan dati iyati nolot calun-calun surga bahkan det ako naman ko calun do tepot kepiyo hilo surga tadun do kayu kagit kewarga negaraan kita adalah di surga pamun po nga ako nada ka calun iyati ni tulun-tulun dat apatut dado hilo isa poralan dati da mamagampot idi nga monotas toko dat pempasi miampay dit korohian da kinorohingan bohiton ya ogumo bohiton dati nga oilan dati dada matay ti pamagunan agayo pangukupan da kinorohingan kumadati harakorotuan dati rumikot toko makiano toko sa kadung kumakinoringan uhupan toko impiroh tokod aratu impiroh dat kalapos sa iswanggot karuhanian dadamot tamilo kasari toko patumuag insanan toko nga hara kasari kasiwatan dot katarimo ilo kamoyan dot calon-calon surga ino pakaguhit karahian dat kaymayaan dat itinga ay itinopo kamoyan dat rusad da kinarahingan nga potilambus kasari miampay dati sairada iyati no po nga monotos toko monopot toko da pempasi di kamoyan da ay sa bohiton oingilih na kumadati dot papondar di kalomokon da kaboboyhon dati nagi popopulang dititinan dati itit ginawa dati dit ogumuot kapolidon ino panday kamoyan dat rusad da kinarahingan nga patilambu sa lumintuhon kumadati miagalit dit antakan dit kinonuan teko kinarikatan dit rosuci umadi murid-murid Yesus di nakatalib paingkurah na payalo iyati nga miagal dati ikalimpupusan iyati na poti nga ay
ikamoyan dot pakaraja kinarahingan. Popoti lambusot buru-buruan da kinarahingan. Omay na dati anda do oti tungkap po kinarahingan. O kito dati it panungkap po kinarahingan kumadati. Sayrado iyati na po nga koin talang, koin bulay, tokolo kumoyan dot korikatan di siya do kumoyan duo. Isiyo no miyampay do raha daw, nakano da minanabus dati, miyampay do kaposiyan daw, o minanudok nagi dati, dot sayra na po katalibit iti koin goritan dati timpudan do, nga kokito tokonon da binabang, iyati na po nga tokoy. O puas so ginawa dati. Ini barulah betul-betul ka. Iti no kopiyo hit pentapot no rikot to di kopiyo babay no nondaran. Ilo nanday komon dati nondaran. Sayra no pod iyati no pohom otarimo na dati titungkap po kinarahingan. Koposyen na po ngampus. Amen. Babay no di kopiyo ka. Iti no kopiyo rit. Basaan to kanundod nondaran. Iti ni nondaran. Otarimo to kay koposyen na po ngampus nga. Nondaran to kanundod di. Jadi moy do agampot to kolot ini kalila. Ini kalila. Nondaran iti no kopiori no pakaguhit ko basan to ini babay no kopiyo nga harap timpu dati da timpu dendo. Agayo hot kasiwatan dati. No pili to ko naman tad kinarahingan tinggal pod tumilambus to ko napili kamo. Ilo na umbalaan no dati agumo no bagya kagaton dati tibo. Haro himo borosat cakap sinang ka. Gandud osono nga boros to mod bo. Iho nga atumbayaan tapatan ko iti di mo. Palamusan tao mo no pohom osono ngi. Moy na po sala kay gunung Kinabalum. Kori katahilom iyati. Yudit aramay na po karangahan bo. Nga sayrado indalanan dati opuri manan lagi dati poin kuro kapiyo. Iyati kapiyo kumaditi ka. Nga nailan na dati iyati no potihom pilihan na kinarahingan. May ito ka na pati lambuso iti kasiwatan na tinahak di siyo. Moy dot iyati na itulun-tulun dot kotari mo hilat itungkap po kinarahingan na koboros to ko dot ini kalila. Ini kalila. Koboros to ko to ko'y nondaran. Kopyati hoy ka. Amen. Puji Tuhan. Wah, hamya galidit po hitiyon to kanati pelajaran iti. Agumo akagaton dati. Sayrad magindalan maya iti pamagunan dati pudan do. Nga tilong busta ko na pod ay mumbal at mundar. Tu atumbayaan to ko dat kinarangan na po nga pati lang busi dat miyampay dati. Damo naguang ka dun mo ko'y kantakan dati pamagunan. Ano misisa ta kapad isang sambayan. Kinarahingan di asundo kam sikaw da kaswabon diti insan ko da nakaim pupusyahay diti kay sisan da sinambayang kaswabon kam sikaw to iti pelajaran da tinamod da kaswabon da bayno nga nembulayan dahay hali piadat amo sang puro karalom nga sontab binaratian dahay da kaswabon diti nga may hay ukupay gisambot kanu dahay papendalam isuang ko kaposyan dahay
patarimo dadahay lat tinamod no am kamoyan no muntak patikid-tikid nga dahay. Tadaw da bayno dadamot dahad iswa nga tindalanon da kaposyon buru-buruon nuno na pahit kawayaan dahay mayahay hako anwayahay kalidasan may iri na daig mila dahay gunaon iswanggat pekerjaan lagi pelayanan anway na ay semangat anway lagi kalingasan sa kiramientok na karahian mo tambalot dahay da timpul dando idadamot ka sumap itit temporurual iswang panasakit na. Kalau sikaw Tuhan tu haradah pangupan mo gisam kaswabon da suwab nga kapag iruba kagoyakan. Ito sambayang dahan iswang ngaran ng Yesus. Amen. Okay, kung sikaw pinapagyampayan dati dat kaswabon na bayno insan pakagod mga dati dat pagyuhupan ta kana mamalig engine puput isay na koy na insan tadaw da sumano nga hara kasiwatan dati dat mongay ampuya edit tamodan edit engine puput teman dati ihumo dat tempo bayno. Kung sikaw hinakaw po asanang gat magindalan da tadaw dat bayno tadaw suwab suway tumang kaihitit kakayuhan studio baru da suwab ikalansanan dat asanang dahat kandalanon piramutan kapag yampay takod kaswabon dat suwab hinakaw po asanang kaswabon asanang magindalan da kapasin da tadaw da bayno.